BJP की MLA Chahi Manga की Fadok Pikhre Masamag na tamliba college ta BS second year da fail oiraba matungda mahaki marksheet adubu samdok sadok tuna mathanggi class ta ming chalambagi damak ngasidagi na Chahi 19 ge mamang February 19 1992 da college aduge principal na file tawrakiba report amagi matungina laukhatkiba case ki hearing ge final judgment da Uttar Pradesh ke Faizabad ke Gosaiganj Assembly Constituency ke Kumja 2017 da pangthokiba mikhal da MLA oina karakhiba mayamna Khabu Tiwari hairaga hena khangnaba Indra Pratap Tiwari Chahi manga gi Fadok Pikhre mahaki Fadok adu hokhiba ningthokaba numitta Faizabad ta laiba Special MP MLA Court ke Special Judge Puja Singhana pikhibane Court na mahakpu Chahi manga gi Fadok pikhibage Mathakta sel oina lupa lising nipan gi senfam so fine oina thina bakhangan khe panba yabade MLA asina Saket Degree College ta tamlingai da college aduge Student Union gi secretary fauba oinam khibani adubu mahakna BA second year ge examination da fail oiraba matungda semjin sajinba marksheet sizinaduna mathangi class ta ming chanduna lairik tamlakhibani haide Thaudok adugi mayokta mahaki mathakta Saket Degree College ke Haujikna masa laikhidraba principal Tripathi na complainant oiduna police to report tawraklambani haire adum oinamak police ki maiketagi report adugi matungina case ama kumja 1958 da laukhatlavasu masigi charge sheet sanglaba chahi 19 gi matungda khakta court asida thagalakkibane matam kuina case asigi charge sheet thagalaktavana maram oiraduna case asiga mari lainana original documents sing record gi mangkhiba yaukhe adum oinamak special court asina case asigi wayel chatharakpa matamda Saket College ki matamaduge Din Mahendra Kumar Agrawal amasung section officer Ram Bahadur Singhana case asida prosecution witnessing oiduna saruk yakhe court ki order adu phanglaba matungda police na MLA adubu judicial custody da remand tawkhe panba yabadi laibak asida ladiba ex MP MLA sing yauna criminal case sing chenaba hojik ladiba MP amasung MLA singi mathakta laiba case singi wayel chathanabagi damak Supreme Court of India na state khudingmakta pikhiba direction gi matungina magi state singda special trial court sing linkhatna khibane Manipur gi oinasu state asigi hanagi yauna MP MLA sing chenaba case singi wayel chathanaba special court ani linkhatuna lairibane Mera hau chongba ge paujel piri Mera hau chongba kumai October 10 na lakpada Manipur ge Chief Minister Nongthongmam Biren Singh Manipur Legislative Assembly gi Speaker Yumnam Khemchan Singh IPR Minister Thongam Biswajit amasung Cap and PD Minister TH Satyavratana Manipur gi miyamda yaipa paujel piri Chief Minister Nongthongmam Biren Singhana hai kumai asi ningsingba thoktraba matamdagi hauna chahi khudingi mera ge Purnima numita pangthoke Kumay asina state asida khundami nariba tongan ba yellow missing ge marakta masin manaw oiba tangdu laitaba nungsi sanana amasung apunbagi wakhalon sagatle kumay asina state asige chingtamgi marakta lainariba naknaba mari adu amuk hanna chetsilhalle masina Manipur da laiba tongan ba yellow me phurup singi marakta nungsi sanaba lai haibadu takli amasung punna hingminaba made mateng pangnabada aikhoi thajaba thamliba adu uthokle Tongan ba phurup singi marakta apunba made nungsi chanaba adu ngaknaba aikhoi punna amuk hanna hotnaminarasi haire mera hau songbage thauramna lakpada MPCC gi president N Loken Singhana su Manipur gi miyamda yaifa paujel pirakle N Loken amagi paujel cherol asida hai merage tara mangani panba thanil numita pangthokpa thauram asida state asigi dharma gi amasung kanglup ki lusingba singna masagi nat ki oiba Fizol setuna saruk yaba thauramase lamdam asigi oina nungsi chanabage hiramda khwaidagi chawba maru oiba kumai amane kumai ase ngasi fawuda state asina pangthoktuna lakle asigumba kumai asi lakpada lamdam asida laiminari ba kanglup khudingmakna state asida santi purakpa masung nungsi chanana hingminabagi wakhalon pinabiba oisanu haide CBSE gi first term exam ge matam laukthokle Central Board of Secondary Education na pangthokadaba ahan batam ge Board exam ge matam laukthokle major subject na class 10 ge oina November 13 amade class 12 ki oina December amada pangthokane minor subject na class 10 ge oina November 13
क्लास 12 की ओइना नवंबर 13 पांथोकने एग्जाम पुंग 13 मिनिट 30 दगी हौगने एग्जाम की मतम मिनिट 40 हाइरे ट्रायल सेलेक्शन पांथोकलगने नवंबर 12 दगी 30 फाउबा खुमन लंपाक बॉक्सिंग एरेना द पांथोकदोरिबा स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 द सरुक यारुनबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग टीम सेमनबगी ट्रायल सेलेक्शन चलिबा था असिगे 38 द इबुदौ पाखंबा कम्युनिटी हॉल उपोकपीदा अयुकी पुंग 8 तगे पांथोकलगने माबाना एप्रूव आईडी नंबर पीडब बॉक्सर सिंगना एस एस्टिमेट सर्टिफिकेट मेडिकल बुक था असिगी 30 द लौबा RAT COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट पाइरब बॉक्सर सिंगना था असिगी 30 गी नुंगथिल पुंग अहुम ताबा मतमदा पब्लिक हॉल नंबोल साबल लेकाइदा वेट पीरगदबने वेट पीबा लाकपदा ट्रायल फी थिदोकदबने अकुप मरोल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन दगी खंगबा यागनी हाइरे ख्वाइरंबल कैथेल नोंगमगी सोक्सिलकपदगे मुटखिबा याबगी अकीबा यामना चाउनो लैरे कैथेल असि कलहौनबा लैंगाकना होटनाफम थोए राने मणिपुर की कोनुंग ओरिबा इम्फाल शहर मयाइमक्तदा लैरिबा मणिपुर की पुवारीगा सागोनदुना ततना थानबा यादना लाक्लिबा ख्वाइरंबल इमा कैथेल असि ngasiदी तपना तपना मुसिलकपगी ममी तारे इमा कैथेल असि कलहौनबगीदमक्ता मणिपुर लैंगाकना लौफम थोकपा थौदांग अदु लौबियु हाइना ख्वाइरंबल नुपी कैथेल सिनफम अमदे सक्तम कनबल लुप के सेक्रेटरी थिंगुजम ओंगबी रानी न फोंगदोखरे वाफम असिंग असि ख्वाइरंबल इमा कैथेल द पांगथोकपा पाउमीसिंग उनबा मद महाकना फोंगदोखिबने महाकना मखाताना हाई ख्वाइरंबल इमा कैथेल सिंग खक्तदा योलंबा पोलम कया अकोइबदा दुकान फंबा मरुओइना नन मणिपुरी दुकान सिंगना योनखिबना कैथेल सिंगदा पोसिट वालकले मसिना मरम ओइदका कैथेल सिंगदा पोटफम फमलंबा इमा कया पोट सिटपा येंगलकपदा लंबी की मताइदा पोटफम फमलकपा सिना इमा कैथेल सिंग असि तपना तपना सिथरकपगी अचौबा मरम ओइरे हिरम असिगी मतंगदा कैथेल फंबे इमा सिंगना कैथेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC गे मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा वाकटलबसु करिगुंबा थबक अमा पाइखत पीदना लैरे हाइखे महाकना मखाताना पौमी सिंगदा फोंगदोखिबदे इमा कैथेल मनुंगदा योलिबा इयोंग फीगी पोथोक तोंगान तोंगानबा फीसिंग कांखल न चिंगबा हैंडलूम गे पोथोकसिंग असि अकोइबा दुकान सिंगदा योंदबा ममांगदसु हाइजखिबा लैख्रबने अदुबु हाइजखिबा अदु अरेंबा ओइदुना लाक्ले मसिगी मतंगदा IMC गे मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा हाइरुबसु मणिपुर लैंगा की माइकेदगे हाइहल्ला उहाइना तोमिन्ना अदुमक लैसिंदुना लैरे मदुना इमा कैथेल सिंगी अकोइबदा फमलिबा दुकान सिंगना अक्टोबर 22 फाउबगी मनुंगदा मखोइ मखोइदा लरिबा इयोंग फीगी पोथोक तोंगान तोंगानबा फीसिंग कांखल न चिंगबा हैंडलूम गे पोथोक के स्टॉक सिंग लोइसिनबियो करिगुंबा मखाताना पोलम सिंग असि योनबा तारकलबदे इमा कैथेल अहुम असिगे इमा सिंगना अकनबा खोंजंग संगसिनबा हौरगनी हाइखे पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबे लुप असिगी प्रेसिडेंट थौदाम शांतिना पाउमी सिंगदा फोंगदोखिबदे लमदम असिगी नाटकी ओइबा पोथोकसिंग अमदे इमा कैथेल असिमक मालेमदा ममिंग सेगा काइना लैरिबने मसिदा मपान लमदगी चंगलकपा करवावाला सिंगना लमदम असिदा पुथोकलिबा हैंडलूम की पोथोकसिंग अदुगे सैंपल लौरगा मखोइगे फैक्टरीदा अमुक सारगा ममल होंगना मणिपुरदा योनबगी थबक चथरकले मसिना लमदम असिगी महौसागी ओइबा हैंडलूम की पोथोकसिंग असिगे मगुन हंथहनबदा नतना मियामनसु अहोंगबा थिदुना लैनखिबा असिना कैथेल फंबी इमासिंगदा पोट सिटबगे अवाबा मायोकनहल्ले मसी पुनमग असि येंगलगा IMC अमदि मणिपुर लैंगाकना अहेनबा मिजेंग चंगदुना नोंगमा नोंगमगी सिथरकलबा मुटखिबा यारबा इमा कैथेल सिंग असि कलहौनबा थबक लखोटपियो मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट कयादा इमा कैथेल हांगदोकलगा इमा कैथेल अहुम असि फजहनबा सेमगतलगा कैथेल असिदा योलिबा पोटसिंग लैबिनबा मी लैत्रबदे कैथेल असि सुंगसोय सोयदना मुथरकलगनी हाइनसु फोंगदोखि अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।